inkinga yebandla abekho kwi-level yokuzwa nokuthi uthini uJehova ngeindlela zakhe. Umunye umfundisi kaPhethekwini uyakhuluma sinemeeting abafundisi. Uthe sesizame yonke into bazana. Sesizame iAmerican style. Sathatha into yoTT Jakes, no-Crefeld dollar. Sasathi istyle sama-America. Sas-applya, still asisebenzi. Inkinga yethu sengiyasaba ukuthi mangibuyela kule ndlela ethi yakudala isazosebenza yini ngoba sifundisa abazalwane iAmerican style, asabangafundisa iGod's ways, asabangafundisa ukuthi bafuna uJehova ngendlela okuyiyo. Sikope izinto zaphesheya sazoyifaka la, sesiyabaqaka abazi bazokwenza njani. Kanti uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka befuna ubuso bami, mighty Jesus, bavuma isono sabo,